Testing mic 1 2 1 2 Musonfu Madia nyina watu moto the general aka social media president aka political general aka worldwide promoter. Or first time I will be atija jumedi ya. Obe subscribe, obe leave you comment now share. Notification bell be on me so kama pa. Anytime be out to drop video be ya. Ababa on kan akwa ma kama pa. Shane say jumedi ya me de bro atija jumedi ya 247 hu mu ha no. Aboafo asomasene Kemensa Stabi Lotteries. Kemensa de jumedi nyina wo lotom o wa Francho Bronco Junction o lotto agent into ye lotto seller. Uti kiosk na peloto agent na ya adwuma kotwa abakoma Kemensa Stabi Lotteries. O ya ankronkron no ji lotto na hu lotto kiosk be na twem Kemensa Stabi a twa ba ho bi se udi billions ko e betwa aka because of say akuku da ma mo so Kemensa Stabi Lotteries adwuma na sentia. Mr. Adam so wase an wo ya agudi. Mr. Frank Almighty Frank so wase ya agudi. Sasu na hot. Enti Kemensa de ni hu ankasa. Why is this Kofi ni hu tu. Kemensa Ubaloto adwuma no ma Kemensa Stabi ni hu se sikaje Kofi no. Don't go there. What dem go na say? Kemensa no nyo no anyo bia. Sasu na Rogers Beauty Palace an ofefie. So your banner person ho ye fe pa. Say makeup in, say acrylic. It's a show so tight 9 tight. Washing papa be there. And when Rogers Beauty Palace obey kama pa. Sasu na Prestige Court. Koko be New Side Junction ko da ho. E ho hotel. We dey say for boys mun pay free face dey mo apartment no. Enye Prestige Court anyo be bia. Koko be New Side Junction ko da mam kama pa. You could have videos upon videos because of so what to me dwuma a video reaction. You could have first video of Yao Lucas. This about rap. So sometimes I do the cry like you my boy also. Sometimes you do the cry. Kinata, you my boy. Yeah. Make you know they listen to the people when they talk to you. Yeah, my boy. He be your boy. Yeah, it's my boy. Okay. I feel it. It's my boy. Yeah, it is sometimes someone say in Kofono and someone kachan. It's very bad. Yeah, I'm gonna be the other. Welcome back, guys. So go ahead video of Yao Lucas. O kan sem bi fa ye Kofi Kinata ho. Oni maybe. Eno ma bi say na ye metan yo. Metan papa. Ndi Yao Lucas ibi so asem mi o. Nti ba say video Kofi Kinata ho a. Omo na wo peno fa ma ho. O ba se Kofi Kinata hu sa video ya omo na wo pere mfa ma ho obi a wo hia mo afri no ho see the way you are talking to him wo hia mo no right now Kofi Kinata o hia mo bia ho sese mu mienu na mate wo no o hia mo ho sa ona wo hia mo nti na wato wa wusu ni nyina ya Lucas enti kasa se de be ya obuafo no hu a obetuma boa at times on ye kasa basa na mabufo bi nti ye kasa basa na enkofu bi a ewo ho nti obe so mo mu so asomasi de o ya makola nti big man ebe wi ase na wo help na bete nkomo no na nkomo na nkoye ne de na wanti ma mo ya Lucas osi Kofi Kinata ye wakoda fine obeye made ntade otimi fro nyina enti se Kofi Kinata timi twe fon fro e ma obeye ni made ntade man dia ade na so timi fa fon fro Kofi Kinata so wa friend no mfa ade na so fa fon no be fro for made ntade na ne nkasa no bet na ho live television so oye me ama obawe host we pushu ama o kan sema onua tia anya ne de na aka se Kofi Kinata hu video ye be ne de ama na bo ya Lucas so bi an kan cha me ka kire Kofi Kinata hu video ya anya ne de anya ne fe ema ne mo oda na members kro woni team ni mo allow ma ne mo oda because unim de okeka na we me boy na we me boy o be so yesa we wakola bro obi anya obi akola o street so na onua keto akora se ofa ne nsa onye wakola bie mu onua keto a e fama no jawa onye wakola o do so mo no se onua keto no but enko ye se we wakoda dia Lucas na nya obi ba o onye onua obusuani obi ba na damfre no na ebi kra ni senior man no e mo bi ade abo ne dentia eno nche se ya Lucas automatically Kofi Kinata nkunu ho wo ho
the way osika say e enviness e yaw o time na de kasa no time onua no tese nkoso na nyame de ama onua na ya we de way osika sa obi a opem afri no ha bi a opem afri no say na oso kasa ya Lucas ana kasa Kofi Kinata hu video e be ne de na okra ya Lucas na Kofi Kinata ko tena bi ka say ya Lucas me onya me boss onya me senior man bia na okra hu video na be o de wona oni bi no wona opem afri no no because only Kofi Kinata did not see music wise Kofi Kinata is far gone. Ajinya nkopon de ba ha oni mre ne na na be ka say bia Kofi Kinata nko ba bia but mimi nipa da sani mani so de Kofi Kinata is far gone. Enti ya Lucas o tena se a ja se o kasa se Kofi Kinata ya oba ai oyo onwa ketwa onye emu bia de na ye say street na mbe share de ya Lucas jai udi agoro na hu videos bi se kwa ha ho be ne bufu ko ho be ne tan omo obiem ye busa na ka o kanya se mfa no na ka u prezino no atwa so be ye wo de ohu o Lucas besine nyora so say because Lucas shows nyina tadi show nyame fe no oba you say video Kofi Kinata comment on this one. What do you want Kofi Kinata to say about this video of ya Lucas? Fam, I'm asking you all, what do you want Kofi Kinata to say or what do you want Kofi Kinata to do after watching this video from ya Lucas? Do you guys want him to be happy? Yeah, I didn't want yeah, bro. Yeah, me meti hai watumo to meti hai. Minya ketwane Christopher Babunsu. Die nyame ye minya ketwane sisi no. Minti me ye minya ne sase de no ya akwala no. Oya ne nya meti na me so oya akwala me put in place but me kasa kasa ne mbe tiatia no rough be ade bia me se nya na me ye masa te se first na emfa. Ai. Me ben se first na emfa. Enti ya Lucas hu ha oba approach Kofi Kinata no ntimi bibi mu a which is nyame be fa no so bibi aboa o le ja de o che kire no ade no kasa be ni o ma ge we tafuwe o si we e wa kola na I am boy me boy ubofu nyina ya unya ntoko abako ana ye nya na ko bu Kofi Kinata na se ye nya na bu host fo no mte no I'm fine energy na am di nsem no mo fa sa energy na anya in form of promotion form ka be fatu me si we ka otena sa ya Lucas energy o di kan nsem no na ka di energy ni na push me na so me nyane de wase ho he is 1 in a million all those on nya you na wo se ho ma no unyane ko video no one day o ka say Jack na de me di Lucas nya no tena be o tim ka say fa mo Jack no se me bi ma Lucas na mo ni mi sama ni pa ka fa ya ho ya efiefuo nya abonte so fo mpo ya efiefuo ye fiefo unu na maka fa ya kire enua no na unu de ye fiefo kura sa ka fa ya kire abantesofo bro e ma no tax man no be house awo nipa na o sell na unu de nani age o sell ni se o sell na wori bibia hye ba bia na se o sell no o ye ne hu ye no a day is coming en some o kan nyanya no kura nyina no e be bonebo one day ti allow ti Lucas ka be boase ka otena si ka be kenya se sama fa Kofi Kinata ho ka be ho onua no be predu onua na abra o de oni se o ye obone onu a Kofi Kinata ko hu video we a o be kas Jack boy no me se no me mo boy no ma boy ni nya a chance bia o se o ma me de ne kwat oh boys o se boy me boa no allow them they o se u bia allow no ye nyina tro bia o mutimi ya na beto ne ebu ofu ye ntimi hye so ba bro se no kura pa ni se o se yetimi hye so na allow mo ode manenka nipa no kwa bubofu a one day ntoro no ka ni nyina no kura ba piem because ye betena no ye hu se ntoro ntimi ni no kura so nkunim da ebi sida omubego so twantoro na one day no kura pie na ntoro nyina adwane because unim se nsem awo ka no kura bia nim papa panyini unim se asema waka no kura bia ni maame unim se asema waka no kura bia ni menua unim se asema waka no kura bia ni but na wo ka ene na wo kan wa kina bi de Jack untimi nka na sa ya Lucas nsema ka fa Kofi Kinata unyina ntini nyina na yampa na so nim se Kofi Kinata so transfer no so kan nsema so unim se osuti be ya amu hede mu ye bia yo me say unwie emra unwie akra sell sa time na so wo man positive energy because one day ba ko hu sa ba ko hu no ba tata ka se de oye nyina senate adai ya Lucas we nye video bi se Kofi Kinata hu kro betima twa free ni friends mu
Yes. It's not nice. As an artist, obra underground ya Lucas. Se ta di foni ni mo, Ghana foni mo, wiase foni mo. Kofi Kinata na wiase foni mo no. Hwe na say UN baby Kofi ana mo tratana. E wona Kofi Kinata ete woni donzi. Sani pa respect no bende. Sani pa respect no bende. He's a great person. Nyame bless Kofi Kinata. Enti masa bless ni bi na nya adwuma ma no anan bi meto so. Hwe se nyame asira onua na enye wo fe na nye wakona nyame ntumi nsira oda. Teneteni ye. Wo de be envious of unuanom, be envious of your friends. Insire nyame de amomo. Wo nyame nsira oda. So say. Kika sensem sa de omni de nim nyina kika manfo tribom sa one day ebeje pan na obi ehwe so ya panyina ba hu opanyin kwase awaye na ya kroso ba hu wakoda kwase awaye adai ya ba wiase nipa woni pa ho daje obu okra woni ne ho time ne lie kra anya o lie ba don de o time na odi mu asem me say jano no nye ne nyina nyame ode ba nyina be one day ebeje ganyan and the veterans in Badifa just say 99 days for the thief, 1 day for the master. You'll be thieving somebody, you'll be stealing somebody, sir. One day that person will grab you. No chua. So better you are no. Udi antrona utan and some like canning in a Koswaka. Now one day, any chua. Also, a penny pani a boss. Uncle baby, I make way back. SHS. A teacher pow. I ain't mean can I send a teacher on what you go a study. I feel you have been bonus soon. No ntiba fe de wa kan se kwa me pache emre ni betima to ntiweni me ka kire mo na me teacher ni o teacher na untimi nkan asem untimi nya na he ewi ase na me bonus wo se kwa me pache adam ma se fo be ka asem me ka kire sanete to de koso atwa ntro koso ye de we no obo so ye papa panyini pa na akola ketu e bossum satam no bossum enko ba bia because you deserve it wa nya de me se me teacher ni na me wiso na ma fo so wiso anko ba bia odi agro be boni din ehun na ehiantia edine watumo to the general ke social media president ke kumasime ke worldwide promoter akoye video of ya Lucas one of study boys ni bia kan se mi fa eni nwa Kofi Kinata ho na me kire ne se sa no ma ehun hia se no se dwuma mi di Rogers Beauty Palace and KMS stabilities and asomasene ye ko a video of Azuka so for Azuka sanko fu na medio machi ahun wa ha meke kan ko ka de yenka Azuka o me so mbodwem na me so ma no nya ko video no mra sisi e spirit timi ko US ko ti obi kama no ko Italy ko yi obi kidney de foforo shim mitimi ko ba bia ko ye sentene de ma obi welcome back for Azuka pere wa chire u timi ko ere ko ti obi aka ma no America say spell it na mo dia o timi ko obi kidney man say akaka say ya zemunu say ya Azuka na ufie a wotekura ufie next door wo dem next door oyare na se wan scream e obete Azuka o wife so wonya bia ware a o wife ono da ho na wan scream wa ye bibia e chese oyare a owu a ho wuni ani kura hu we na watima akwa America akwa se obi yare akotwe bia kama no akika se ye no mo dada manfo church members kura nyanko ponti mi fa untimi ma nyanko pon fa bindom church members da bia o puppet na so na utwaba o puppet na da bia so na utwaba Azuka am challenge you say so church members mudru 50 twa mo bla am putting it to you Azuka so church members no mgu aso dem mudru 50 fa my video of full congregation I will full say bibi bread 20 million takonem say makotwa bia kama no wa aka na okotwa ma no na wa ho kura aka wo de watwa wo Azuka ho ka wo de watwa wie na mo de nyame na wo nyame de wo abotre o na se me kwa nyankopon mo abotre me de tia na Azuka nyankopon wo abotre papa anka wo kase na ka kotopa utrim kwe ka utie se me de miense na ka wo hu de be na ka ketra ma atwe na kwa dia adai ye no an se na me na Azuka ani se JY1 SO asre no
JY1 esro twe they say wazu munim samono right now no ye de my say I fancy funny TV on TVs ni boa funny omu comic videos nkwa no funny station wo azuka o sa no ye twetwe oya no mo sero ba you don't know I know you say obeba na obetana life from be daddy you guys say omo your daddy they be they are laughing at you because omo nu say wo de oye no unim de oye kura unim wa akwa you don't even know your ways azuka one kasa your own ways you don't even know no be hu nyame akwan azuka me say wo ani e de ya sore you ni bi onko de oni bi azuka uni ani e de ya sore because oni ye bia ntre obi a oyesofo azuka Kristo Yesu betena ati as far as so babo brasa de obo bra bia amanfo bi hwe de ositie ya anti akire amanfo bi twam o we die we mu die omonante ai se Kristo bi no betena na chidifo nti azuka me se wo church members no omo be de osinante a edi be de beto wo church members no mantam na wo ye wa so de Kenya ase no omo hwe wo tibia wo mu a edi be na mo be fra wo church members azuka ondada obi a odada wa wakra ye wuye bia wa wakra na dada no so wanya obi jinisika wanya obi etwie ne ho a eno nkire se odada obi odada wakra onyankopon ye nsina twetwe onyankopon no de ba ha na memete bi no na me ma me akosua Teresa sapoma so dem ba ti asfaza asisu no ye nsina twetwe you can play with everything you can joke with everything you cannot play with the gospel of God. I cannot play with the gospel. Men are playing. Ebi dia grow at as far as they are playing. They are just fooling around. Example, typical example, Azuka. What's your kunya to them say? Me meeting go trivia come on America. And I say rhyme now rhyme. Me meeting go trivia come on America. Kaka. Wo bua Azuka. Wo bua. O church members na kura bi de ka wonti mi ntwa mo na wo wakofu play. Hunhun go twia ka wa America. Say metimi ko yobi kidney man wo ani azuka mo afunu so nte na me fa metimi na ma metini so nte mon toro na matete se ma so fi no bia nka nkire mo na atrofo mon kanokre azuka kanokre na kanokre hwinsi me se me ba na wa yare papa ma be tawa chi me ba no yare bonya ma be kama dua kire wuntimi nya hwewa aseme na aka no because ya to bi nche ko school ede life no mo benya ye maame mo mo benya ye nananom atwa ye omo ye okay enim se mbetwa ye omo pa na kan se ma ye kache ye maame mu kache nananom na komutie ya ye kache ye maame mu na komutie ya ka don't even think say anka yo mbenya church members kura nyenza ka me de se ko on fa 50 mbra no ka one kura ko ka zo nyembi won na so fio na mo so mo ko na asore so ko church members mo ko azuka asore no se mre bi be du pa na mo be tra social media so be ye na watwe di ha me dunya me ka ma chemi muda mia me sheda ko kejeti akoto ma mfina do mire se mesima gwam no azuka church members mesi gwam no odi mo fa no mani agro se wan fa free suru an fa no mo ontimi nya wo hwe aha ne ye wo no osofu bektima ka wiase nsem nyina ba se nyankropɔ de ba ha no emre nsoma wa jack o ha ho mama mo ndada nyame wo mre de ma obi a keep on doing what you did say dem ka say so wo adwuma bi aye focus on your work focus on your job enum ne nyankopɔ be hira ho embetratra se mbe osofu bi sinya mbe hira ntina wo tete ho it doesn't happen that way eno de omo dada ho azuka watu wana so timi ka on change ra akanya se ka mugugo kwa chairman girlfriend chairman maame ne papa no ene ne fie fo ansa na ko be bia mamo on change ra azuka on change ra nyame o chesu nyame ne change ra nyame mre so na ye mre pa jaisa wo pe wo huntamanya ntina on na maso aso dem a ye twa be no se wo pe wo nya na wo unim se mre be so ma na wo ye wadwuma kakra na wo bo nyankopon pai na wo focus on your job. And on your lazy, big man, big sister, a big farmer. I'm not lying to you. Ko ibi ma betra ye said they make am na farmer ma. I don't know what they betra na ye farmer. One laziness, two. What ja ho ma sofo and I'm sofo na I'm sofo ma. Azuka mu nyina ya sofo.
Now say I kind of craft face reality as you can bear yourself. Nipa Bible verse don't even go to. Nipa Bible verse. When is the last time Azuka a church or go to Bible verse? My church members, your so-called church members, your so-called prophet, your so-called pastor, do they even quote when they are preaching? They are one of Diablo. A dinner or tomato generate social media, preke, massacre, worldwide music promoter. What about you? Not say promote tomorrow. Oh, and you not say promote tomorrow. Your papa, and your phone, the banner, and for the natural. Your papa, you promote tomorrow or tomato more. Say promote your more tight palm. Why? Now contact Rabbi Nigel with all your spiritual problems. Rabbi Nigel will sort it for you. Why? Montonchi Rabbi Nigel on all the social media platforms. He is my brother. Because we need go to him and talk to him. Watu moto the general, aka social media president, aka political general, aka worldwide promoter. I'm your host for Atija on Watumoto TV. I'm out.